Ngithanda ukuthi i-consistency iyona ekubeka ezingeni osuke kulona. Sanibona nambili lento futhi TV le. Sithanda ukubongela uMenzi Music insizwa wamabizela le eMnambithi. Une-album asinokuyikhipha ethi Unamagqubu. Ingoma yakhe ethi Wesikhinkili esishaya-ke unumber 1 lapha ku-YouTube kuma-trending charts ngama-views nje angemangakanani kade 703,000. Angithi niyabona ukuthi awudingi ama-views angakanani ukuze wenze kahle lapha ku-YouTube. Kudinga i-consistency. You must be consistent ngama-views wakho. Ingoma ijump iya phezulu, iyehle iya phansi. Uyabona nje day by day uMenzi ubelokhu ephusha ngendlela eyi-one, abantu bemphusha ngendlela eyi-one until waze wangena ku-number 1 because edeserve ngokwey'balo zakwa-YouTube uma bebala ukuthi no, le ngoma lokhu iyaphuma ihamba kanje. Ilokho-ke abakusebenzisayo. Akukho ukuthi ingoma seshina ayiphusha kakhulu, seshina ayiphusha kancane, no. Simple as that. Simbonga kakhulu kuMenzi ukuthi yena usekwenzile lokho. Njengoba siyibona ku-album yakhe, ezinye zey'ngoma lezi ezilaphana-ke ku-YouTube, ezinye zey'ngoma ethi siyaqala esikoleni, njengoba nibona sino-5 days, Unamaqhubu, uSibali, yize noma-300K, bese zithi ngisesibhedlela, Emathandweni, Tough Time, Uzomthola, hamba-ke, esika-4 years, yize ezikuma-200K abantu abasayidlalayo-ke lapha kuphi ku-YouTube kuma-monthly audience. uMenzi wenza kahle kakhulu lapha ku-YouTube. I'm sure naningi niyabona ukuthi yena kungani-ke abantu-ke bophusha ngakho umusic wakhe. Once again nalapha ku-Spotify ilokhu-ke i-monthly audience inhle kakhulu, kodwa ingoma yakhe lethi Wesikhinkili-ke iseselapha ku-number 7 kuma-popular song ey'ngomeni zakhe asekayikhipha phambilini. Lezi ayikhiphile phambilini iy'ngoma isadlala bafethu, abantu basayikhuphula kakhulu. Kuzoba nzima kulezi ey'fikayo ukuthi zidlule lezo ngoma lezo, but izogcina zivelile bafethu. uMenzi bamdlala kakhulu kule album yakhe ethi Size Siguge. Le album kunengoma ena-more than 20 million lapha, enye over 14 million kwi-album eyi-one ku-YouTube. So sengayibonela-ke nani ukuthi usebenze kangakanani-ke uMenzi-ke lapha. Bekukubongela nje lokhu ukuthi yena umculo kamaskandi, mina angazi-ke throughout the year this year ukuthi bangade sebeshaya ama-position 1 lapha ku-YouTube. Ngisakhumbula Umthandeni, ingoma yakhe ethi Dubai, kube uye futhi Umthandeni, ingoma yakhe ethini le eyaphumayo 24/7 Umthandeni kwenze kabili siye. Kube Umzukulu, yes Umzukulu ukwenzile. Ngicathi ingoma ethi Ubughost Bami, kwase kuba ilensizwa-ke Iy'ntaba Zokhahlamba, u-MC, yes MC naye ngengoma yakhe lapho ehamba khona uMjolosi noShewa Sihlalo-Nkosi. Sekuyena-ke uMenzi, shuthi eziwu-5 mina ngokukhumbula kwami ingoma esahle ku-number 1. Kungenzeka khona abahlalile o-Limit, I don't know, sengikhohliwe into eyenzeke ngabo-June, March, April lapho, kodwa nje recently yibo-ke la bantu abenzile iy'ngoma zabo ey'hleli ku-number 1. Okuyinto-ke esifuna ukuyibona-ke endimeni kamaskandi ukuthi omaskandi kumele bedlalele phela ku-number 1. Iyona ndawo abayidizevayo. Uyadlala umculo bese sibuza ukuthi kanti yini ebambile kumaskandi. Sekuyavela ukuthi cha, bekufuneka nje i-effort kubantu bakithi bethu ukuphusha ukuze ingoma ikwazi ukuthi iyohlala kubani ku-number 1. Sesizobuya ividiyo-ke la sesizokhuluma-ke Sindo Fawusibili TV sizonibikela ukuthi-ke yini-ke eyenzakalayo, kodwa njengamanje sithanda ukuthi congratulations Menzi ukuthi nawe ushaye ku-number 1, ujoyine-ke i-list yabaculi abanye abakwenzile ku-number 1, especially kulo nyaka. Njengoba nje ngo-October kuza manje baningi abafutha abangenele and siyababonga. Nisale kahle.